laakiin meel laga hadla oon laga sheegaynin khamri iyo bangi iyo maxay alien dadka soo galootiga ma jirto way soo noqotay waxay waqti waxa saacaba u furnay laakiin waan si daqiiqadan waxa ka baa hadaad bangi gadays hadaad soo galooti ahayd hadaad khamri gadays we will leave no stone unturned tutawa adabisha tutawatoa na tutahakikisha kwamba hii mji ni safe from drugs and substance abuse. Kuhusu drugs, hata hii shisha ambayo tunapigana naye hapa Garissa, wale wanavuta shisha mnajijua, shisha, bangi, drugs yote, pombe yote. County Commissioner, Regional Coordinator, polisi, wafanyikazi wote wa sector ya security, we have instructions from the government that you must fight drugs and drug abuse katika hapa Garissa, katika Northeastern, katika Kenya nzima.